Alright, kal duo na suwas kayo. Kat ako lang tawag pangi. Na mo feature class ba ko usin daga wikat yang. Sherry eh. Tawali ben kumli hindi life class na go. Wala pa nga siya Apa nga hindi be. Pop up. Okay, I see it. Okay. Alright. Kal duo na suwas kayo. Tawali sa kung hindi duo na sum. Gulagat kumtang wikat ulit duo. Dayak you. Iso cho. Anh có ông iso. Culture le kumli Awa pa share yan. Kitamda Shirley Kumar. nga bang Okay, duo iso that ma duo ngan duo ni finan Kent, the state of Washington. Ay share si duo na katamda wek fita matigin just ko lang bigat yang ulit na kitinta nagtamda wek. Ay, that was salik duo. Kumgula nga Sherry and ke messenger luan ba kung show ang wikat yang duo na sum. Duo na sum salik pa. Alright. Nagsaram kin man naks na dito pa lanakos ngan misingin na. Kundi ora be sige caption ni ko sige kundi na si kapassion na kes malan siya ni schoolan. Yok na en ko siya en Honolulu pangat church makalam mo akfeshi siya ni school. Amo Central Texas lalaki na ba din akfeshi siya ni school. Major charm guna pa min siya ni school Guide Bella, ko fashion ni yamayatari, senior school bomb, common senior school bomb, the Shamonya Kipel in Italia. And Daki Yatari, o yesing an egg like a shik. Panarat Faka. The video would make another fashion. In we ben a faction when me commentary at the Rimmington School to Metropolitan Fossin like a Pelan in Italia. Now, so yes. Singon course patal siya kinsang akyoke pelang Sunday school nga mo siya pa kume kapasya kay mga laman lang. All right. Kal muna Kim. Duo Kim. Elan Kim kamal tangkil kamalangan. Oh. Okay. Asyat lalatay kung fung. Ala push pan melem nemas. Nemas. Hello. I'd give that guy a mail him more. All right, stand by. Oh, duo game slack to go. Duo action. I don't know. I email him.
Alright, kaya happy set na si was na kaya watuo, kulon singkat ke maulas, kulon kat ka penosun ke lutu sa inge, makidak fashion sa siyang gaston ka. Eh, na mit live, na kayo, amit kat akfasyon na si kalan sa plasya, eh, na nas way to place. Na wiya inge, anagosli inge, labis siya lipaan, well, last finan San Antonio, Texas, na nga Charlotte, nga finan California. Namedlig det vært med da, jeg synes selv om det lipan well eller en gasket ke proini gesta se enna, du kunne bare gesta da nam tiver da samin payang nasin viewers slash ako lusi may fata ko. Tama lipan? Kulo malap tamlil chelle. Kat proy wana siya ko. Kat flatlan lash kom na ita tari may akfashiyak tari ke pelsinge. Kat pang na siyum ke lalanfing lash income through your son Jesus magayna. Tamana ko may akfashiyak ke pelsinge. In fact, matalom, long shilom, ekalom. Ko wan kat siyayong. Kom kat si fan na lash, masham from Norella, manakawain ka siya felatin. Siya fallen na ka dinak felatin, pel nakawain mo lash. Ka chui kaksakin ko mo kat felatin na ka umsipe, ikesta pel nan kasin ko lintagape. Ak felati ko, ke kas mo lom. Akay kat na kayo, wakay sima tagape long. E akay pe, ikesta na siya lo siya, fakak maswas lom. Kaya ako klan ko, lan ngon mo kayo na ukat flatten na. Katang na siyong ta inchiyas na kayo nga na siya nangers in loin na kikas mo lom, may taka ke sokas. Ay sipe, the rest of the Bible kadinale loin na ke wala na lom. Kung wika din pel na kayo kung promise. Wala na kumulay na siya Noah, Abraham, wala la siya nga taka na siya na kayo pe kay siya. Tamayin siya wo mon mapatpat into ka ke lalfing lash kay siya ke wan na tum magayna. Aragat sui kaksakin gom ke pelchum jit be kesla na shesh tamlil sherle we might call lash nge into ka we might lash ko siya in fact oyalom rep malom shupelom na shesh kay siya. Naso kat flat na wangin mayorosh kataga lalfing ila managa wak fashiyak ne ito ka kaya kokalan ngon mo magayna. Rabelching at ni Shekom, ikes lang siyan na kayo may taka belong. Aki in mo lash taka din akos manakayo mam akalimina shish mushing. Kachu kaksakin kom tepe malkan na in pro peke metlash mam tapeke pelin yok shalalos na manas akaye akes makinye la yurum wangin maupe yurum wangin misha compramos tayo na silos na kayo siya lalfungin wan na tiyong Jesus rogat kaksakin kong kepelsinge falewat lalalfungi kong proy ka mana kayo kainin wan siya fan ng tiyong Jesus Christ siya matlang wash ka proy. Amen. Right? Kulo tamlal cherle, kulo kaksakin kat ke mo lash, shui yokin walal tamlal cherle, tikin treskal, tikin is Anna, Frank Aluka, ke pelchingen akilin, met na kayo, met lash ko siya. Taluk na tuman, siya uloman ke pelchingen. Kat liye ako ko lang kat ke week chef fashion am singe, na ba katata ko pe in long pe kas mo lal ke pelchinge argat pang na sum ke pelchinge kaksha kanal kakshakin mo lash na kayo kat ke is pelchinge na kalin ko artlom in lomo we kasin ko ke pelchinge katalle shu kakshakin raivin kung may sa mas like ya share ya tamay ngan lating tamay chelile akyok ke pengoshinge
to ke pelchinge ngak ya akilin met na ke wakusha evingum ito cash kusha kum bagat to ka kalan sapikat to wala na lan kating akademia ke pelching wala na mapayalal shiwas lal peng lal lalal fungi may langulal e yoktigin na kayo cash mo lal inakfashia fin shakla ashke proy lasha ta inte shamsham lash o inte ka ke kokolan ngan kat magena main pange masi mapaye wangin mapayelan maeta okay shben lalal fungi lash ke akwa ma lakina shin mat na ka wafelo payak fashia ke pelchingaro welcome ngay aw lamit kullash na kayo shawlan cashin kolin pinecom e shawlo man ke pelching e bange cash photo do in tafel ay kesla proilars in akaygat kay shie ingen ang flot neural tamil shirle shar finan California ke pelching tamil shirle kalom all right kal lumsliban global lab in we tafel laban na chamin pang gloman in jibe akli los mataga smosla kulogum pain kompetent double salik kulogum to jangan Kim Kamal Kim akaykum kulog ke pelum kum to wikat fincha mo mga charm gun e gaston gat inak fishim tanisium ke mano basic kumashkin akaykum Kim na Primrose pain kum finan Georgia kulogum to wikat jangan be Primrose pelnaon ko na ko nam sa paema gulamalap ke talent kum maganin sang akkalin ni longgolang lalan got na Tignis alwina alokatisan duo benasum. Kula malap ke pelom kum to sisan wikat an kula ke cash na ko magat isum ke en kumash ko yan. Na Phyllis Lard Tilves duo my brother duo my sister in Christ. Kula malap na Kim akaykum kulo alavu me spell lash keten I doilem da sham kin akulin wala lan got na sista akaykum ke pel no beso gumashken na kusin ito pel na ke plus na ke gasing damali pa kulo wala ke announcement ko gasin payang lumakumakkalimi pienga. Na nag-i-plus ke gasin ko lo in Calvary like website slash www.gasingcoal.com. Kung gwen som na ke som liye ashma silugat mo sa kajektan update ye ta shak pinash information ke. Kung gwen som liye download ye Gasing Coal in 2223 samam da kiwiking kung gwen som liye ash versions luwo ke versions submit ngan pa kadamo printing versions printer versions kalmeyan pa kung gwen som download ye ke PDF se na kung finlog se or si copy yan na tum si fena kung gwen download ye na sin church kung gwen download ye usa nag-print shop na kung keyword nga pa short flip ang gin le megalme yan da shock da kung short flip na ilarela head to toe ete na pita kanilik ewan natin booklet kung may ulang page ka na itaklewo na got is versions is in itawil ko siya na bakit nawala in my printer friendly kung some printy na versions is ayan by reading the reader's version kung download yung PDF na nag-phone to man si Fepe na kung download yung nag-phone to man liye kung
tinauspable duman ken kung fresh na way yan. Kung going download yung phone duman computer man kung man liya takle wo kung kung social page kan in chronological order sequence in order of sequence ken nembo ken numerical order nam gonna magin fin ba nga yame ke Victoria na may sibangon niya kung kung si Fena ke Sifena ke Monday na nga okay kal shukya nga tuige stoplight se so we're maging phone diga sum nige castingcall.com/download reading version na nga sum nige page may na nga screenshot se na message lang ni oral in about less than a minute na nga fact na le pang maging tools nga insang or that level of efficiency la siya gilak talaga gito na mapaspas or maging tools nga insang gasha ko din mo gasang kating fakkegelik panga siya pela siya kat gasang kating fakkegelik na castingcall.com/downloads reading version ka printing versions luwangan guna maging insang gasum gen kumash ko yan na siya ba kung it's a one-time setup kung mo kan liye makadak fashion ng smart TV duman di ba lo mo nele daliye program la video dasis ka daliye program la siya ke man smart TV si pagkatar mo kasang na sticks ago Amazon Fire TV na ke na download the word of knowledge kat kan dia Netflix ka finne bang program sila nga word of knowledge kung dia kat beke na pare fact for last kat natagal ke Tuesday na kayo Pacific Standard Time at 7 p.m. na daga wikat ke pel makumay sa San Fincha mo Castlon kat makat dak fashion nga in cash ko uske and go sa shwe na pangang may fact for todo tama liban nga mo kita transition na ke may nakla siya ngayon fact na may tamlin okay na masih kita siya mungkin misalnya kung was finliye casting call na tuwasan kulan som wisengan na share kumin mo kung wigat ke role ko TV do man banga siya siya maganda siya ko siya magin role ko mayen alle caching viewing for viewing purposes na yok kilik mo siya okay nga kumash ke may nanaksin na mising ngayon pa Lenakush September Akush Bangyak insiye mainsewo Bangyak insiye mainsewo gas English ka nagat kalam gawa ito ko ke student listening commentary called to be a blessing na elash ke si Philipsingan pa kat el bangun mo elash ke bang na celebrem na aluma ko churches mak fashion school ngay to lean ko siya and Ponpe and Honolulu na Central Texas ilagan tawer kan hildan directory na siya tagus fin diele serious commentary na to siya ask Chelsea sa political luo fos sena ke limego sa fos it course na siya Chelsea sa political limego siya fos na ke singaw dit fos na ke it ko siya na fact lang ko pa may nanaksin na misi na litungan ask ke soka singaw lon kosh fos tolu na ke fos tolu na kumusyon ke fos siya na ke fos singaw lon na masing nga kumusyon gud misenge pa soka sapta singalon kosh fos tolu na siya fos siya na ke singaw lon na fincha klasha pa kailan ko kiya man yung nakasing nga kuming galim ke tugat galim ke nakat shola ni ke church singal luwo kailan chike
capacity na ke Chelsea singalo na ke secondary schoolan. Kasi this is Isabel yok kaya kasi usot na overview siya ka law si kung ako min sige convince fast with secondary school kung min kan caption ko capacity soccer singalon course for stolu ay be for siya na ke for singalan na ke Chelsea singalo na si Chelsea singalo me ko siya. Bagay feature clock kum na mising ya. Na kat fast na mit na ke may nakasin. Ngavin vinsum ne ke socas sapta singaulon ko siya. Na min force na igas panganan pa nang ngakume if all kiden read kiden dictionary na Galim me for singers genre kulan. Soka singalon gosh for stolu. Na amoy mo pa nangan serious screen singa kukuwas sa mga wigat nganing inkaben daga wigat ready pa. Okay, ngayon rin yok in mo kumugay li singalon gosh. Okay, kadash ke fos se lu na fos tolu anilangay. Siya lemkat ilanakin se uye pa lo na kume efa ko inorela. Sige mot ko na ke si fesingan bangyak in siya may insewo. Bangyak in siya may insewo na meritla kum ngay pa soka singalos fos tolu siya ngam lagi fos tolu me. Ang siya lem kadilan akin sewo ye pa lo na kumta fa coin orela na kumang okay bangyak na in CM in sewo pa si fel laps ng ako siya kingan na masi or bangyak siya kung finliele topic siya ng iltangal Chelsea sa tasngal lu na ke bangyak sila Abraham Liki Eden tawayan, ilan ko, ako Scott, kipang silon kat, ngayon, nakisiya mo yung sewo. Nang akong flok lagi, may nalaki siya ngayon, sokas singalon ko for story siya ngayon. Akong flok loy na, okay, galang ay kapasya, fakya. Bangyak in siya may sewo. Na kumilon lagi siyak lem kadilan akin sewo ye pa lo. Mayin malon kata malon kata pa ko isuwas malon kata may ta fin akos malon kata ilosi palakin may sewo. Nakatfin sure na ke fos just sapta singa luo na ke secondary schoolan. Le shamgal Abraham kate bangulek liki en malashwungan. Ilan ta ko na ke en si maileta fa masay la ko ako la na sil. Ilfinakos malapulakin main sewo. Panga si Vesigan pa bangyak in siya main sewo. Na si Laps nga dictionary na tangal nagketsa sa tasingal luwo singal mene fo kat finliele Abraham ka Abram in bel singal el pagnya klan may siya may sewo na ko may sewo na gemea may sewo na sil si fe na siya ulal o ay pe plan lan kat na sil ilan mo ilan mo may sewo na sin elos si may isel ngan pa siya pakat kalam ke pa fako ko dahil na din Israel ki maton fel makadil ako na in mo Abraham dahil Sarah anilos in may sewo na bakan for story singan na ke ako vin ko first na si kum si fena masa mga kumaske in beling yo ay na siya makataske pa palas may na kung di ke may tayo takay ni mitlan ka at yok na mitlal fong lo sa takay ni metilos fast na mit kemalo sa fasya lo sa na proilalos may ni fo pa palas may ta
result ke mala shiferalan meta usilasish malan meta ko shipelan meta ko malan fela sema masakaw na power forcing that mo later sangasin kadilan akin si wuyi pa loman na kume farela ba mayen fin ona si mas makadila kin se wuyi may dai palakin palakin se wo ke na bangan force todo sigan gidan capacity na ke chances singal luo singal le April bang ya April bang gil tu gusto akwal si fena ta shock ta akustain lal na singat ke bang yak singal na ipsiak lu ke maritin bakit ya shone ke force ya force singal ul singal okay nangaisibe useng ako min share na force siya na ke force singal ke soka sapta singalan ko sa ilsa ko kum ko in lamala makumero katele akie ingene glow skemot ko le tikalme ya pa plan lash sifena kiten usifena ke plan lash kiten sang plan lash in malon kat pasang batok plan lash nakat kalme ya pa kat sumoro homework kat sumoro due diligence lash ke plan lash ay na si makatak fashi na katile pa akie ingenik ko ilbay saukla falgen niyom ko en kum fast na wayan nang ako line na ke sige secondary school na ke sapta sigal niyos ki chenosisan tana kaat ilbay akie ilrela ilsang aramasin na sil April ilentie sangin ke oy na si madak fashi bayin katil wailal akie falgel katil kolon na ke en ma fash fallen fash na we finne katin galim gele beltilal April go opera min belting ilda when the lik natalo so katil la wala si mo ita fa baton fel pus paita ko ke fakulalos. Aski mut kulos aski mat pemata. When the lik natalos. Motan kiel April guflerik talik. Ulealan got fact mo April ngakin si uye ko. Na kumiyang kat may kat finanak kaya kaya kumiyak si uye fakya ke ulealan mo fact mo ita fact boss. Talit na tu pos potential ta ko ke fakulo ifagyakat kimtain ke kuflarik talik sige mod ko ay singan na ke first na ke mga kumash ke musing le katapelo mamash mata siya alupe kite kufla ko na top na ke ingenik mainsang kashikot malon ka ta malup me Gain bella que devo flalie, kat fintie, sukkudan kapasna yurin ka. Na, kung guvin loy na ke fos, ipsiak luo ke sokas, sapta sapta singal mego, singalon kosh, fosia fosinga ulan, tang ako mego kapashi, na ke secondary school ke sapta singal mego siya. Na bangay, fact photo mga ke akia na ke iplon context kana ke kalmen men na clash nga uso damol liban relabe researchers like men na kasi nga kaden shamram kon labe na damol liban nga uskom me kumin agad belon na sum kumin akil mo mashiruman tamil chelle kuno na manlap ke akate kapash makumralan na ke soka shinga one course na ke background ka malitut ke Sunday school large to ke chena shinga lushi na ifin kum ko tamil chelle shaka
Alright. Na still lie for son korsingen nga lie tamla chile tarlena. Wangen might go in akin chewo ye kat fin wangen la lal fungi lalos. Kat lie sapta na fon chingen na might la lal fungi makatel pangon elos fast na elos tin na lie akwa the full picture the shot that keshipen la lal fungi that move forward. Na move forward chi mga ke akalamingen na pa ke sapta si penangan ke force eat course. La lal fungi la no para elan akos long cash in Shenzhen ken lan kat na shil kema taka watching langan la lal fungi la no para elan long cash in Shenzhen ken lan kat na shil kema taka to sha tia kain lie fella siya phone siya akos kadit fact na shil no ang kana la lal fungi bange la lal fungi siya kadit lang something final so kung Bill arc so kung chicken on go part of that group, part of that fellowship and arc na lalap so kung fakit mo feet ang fulam ngaul lucia width lan 75 feet height lan 5 feet at mo na na sigarak na lalap siya in somore ke fino no ay lakos finne met fellowshingan ishanan so kaya singalon course fostolu fostena ke singal we context lan eprem da ke chena singalu falen na ke chena singal me course mind frame attitude plan met ngay makatel tangon ngay los la lanfungi the key to unlock inche worship el ten orek man na sin mai kesben la lanfungi lan na sin kat el long kat la leprem high six shika wu shak man na kay wana fin final flex ko ngay shafle ga teta shampram so ngay sono ta daga mai ta cash na ta kauli shangol chi fan na kya so ngay there's one tour to it na still long mang the long la lal fungi silan mai chenge katin lutut kya wang na pay mashayan mashinge enen ta ka ke pelchinge ngena shayan la lal fungi no wa la akia ki sumanya katin long por ngena kada patat na ten ke ipusingal chito na main character ke malutut chenge pakapas na ke soga chenge in fact la lal fungi pa hepram ngena hepram Kotloin ta nakatil panguling Angela el tuyak som el tenay ta my fact na what's coming up because you pen la lad fungi el execute el fact na met tamol chele la kalamyam tan kela matan talapsi in other words el tekan rectalig because you pen la lad fungi kadash mishenge we're part of that itu pakanten in kashaw when a pok fin eno pa generation no me prem ani kin na fo ka de kin metlalal fong yo wanain alle upena shesh indi kalim si makatil chike metlalal fong ke iprung wanain ar totola she wanain ar force nya she wanain ar Hallelujah. Belching ay sietan nila lore makinin kanausla. Fin saksi makatil chike wan natal Jesus Christ. Na belching ay kata bangon siyaw na kay wakusan matlas na kusain for la liye na pay kas mol nan kat ke belching ay in matake. Damtal kim kamalil from na chik fong from kun so ka singalan ko fosia ona nalle aki yaman na clash na ke wana in somnal damalela wana in akaye na fast na ke mapayalan kat magain dali matlalal fingi pana fakya nge
alle akos keyword akos walang ka wala kat na shishkai shi Abraham Noah might no phone na they didn't see the full picture so keshe ben lalal fungi elos fashionamit ke makatil sapkin na shelos or katil in shiwu kelos narang alle shui kakshikin gadla ke mga kufna niye ke ngatfana lan church la kay tawila in move na California na tamlal chinga na akil len panya ingen al panya fashion singa ulan na masinga ingen na foundation na wanain tila art manasin may ito ngan kaksikin art manasin kat makain na ke mawul when koi el supui na mga long na fast ke proy inakay yelal fungising Evin kat liye katorit malash mushing kat shuwa choma make me shik de la lal fungi kat kay nak kin shoye kat efin shik de la lal fungi large kai hi nas nga siperiti wangen met kain akin shoye kat fin wangen la lal fungi lalos nga kali ke son tolu Fashing along courting, I got no fun. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believe in him shall not perish but have eternal life. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believe in him shall not perish but have eternal life. Kas na pange main si wosima akalamia kemarichenge tanyak na sinsie main si wo kadin pangun kat no fun na ke main si wosinge mol mapatpat main si wosing key to unlock it is lalalfungi faith in Jesus Christ fingom dali part si make ke fosingen for God so loved the world common love singing. It's common. The transition point for those who believe. That's the transition point. Till they're common, it becomes saving grace for those who believe. That's the nature of God. He loved the whole world. That's the nature. One market can be fact Tasok ta point yung mga kumin na nakalamye na share hakas makinigat kay siya pa for whoever believe in him. For whoever believe in him. I read the kakas ko sa nagat nga flock na tamal share lelan aksya fila malututsin. Me John 3:16 nakalamye ta kadel lang siya fel no hoing Ela se wenche fan na nata. Taelos na kayo was lalal funginel. Fa chemisha. Elos fa eis mul mabadpad. Tang siya laro na sila noay nak insyawuyel. Siya filya kan tronot siya. Tang sila na sila premi nak insyawuyel. Rala matan fel na pakantin siya kat palakin masyenge. Tang siya mga kumas kya pa. Katin we eis mul mabadpad. And the only way to get there katin lalal fungi that Jesus Christ will misha molyo esam long si singe manching man na kayo ta shakta a shelo sila lalal fungi mo kayo if I is mol mapatpat wala shui kakshigin kat ke man na kayo mak fashi at fashion na gepelching meeting of logon na sil tamlal share lang akipe is pelching na la siya wala kamali la kimi ke muku na lap katash ke ben proy en in community church etawla ke matlas ko sa finan onoluing na kadra wanan malalam na makatash ke masu kaksin kat ke mawla na flok na tamil share lenan aksha fela me teklas lara God bless you and your family kulo man lap ke managaw. All right, Lucy Lee, our special guest, Silas, will do.
katkibe usein sang be weng be manaksin gloke akkalemi lutilo minsang akes makinye kot metlalal fungye min amo fin mga isa ke faklo mana pa kat matara man kat tala ke ona weng da kal niya en lara kat no kisi tibe flokon ma fos ma kat tala ke ngasibe diele me asikatil ke akkalemi nam kula wala damolel na special guest sila na ulitu mit na force ko na ko sila nga tamang liban kat nasa ko mo I class mit na force ba ko nga usila ilan we got pagasta ulitu langan taking Frisco Hey, great to see you, Samuel. ilo nagsalamit na mato kat I class wait Namtapangya, pang mo pa eh. Ito force ato. I class kung tina week class. Ay nagas ko rai. Oh, exactly. Bana facts if agatigin. Lashik matal pa nga. Let it go that. Just call laging balance too. Kung expect kan taga lipan kill on fire nga and anas ko fire this singer ngayon sa kung nailay nga. Ang lipan, I'm proud of you. Praise God ke me on fire long one. Kadene na inukas katyak. Nadagad we go was ke shipen nga lip shipe delegas ko live cast kiset dia. Ngala lang shipe kanon masam magus shagak ke mutawa kenan barsto man ke pangan mission silongan lang lipan. Nangin naman San Antonio ke duduk pebble luman ay pinatapos ni Shirley. Nga ko palu talik mga ito mo fast yang nag-level silangan nag-theology ka-divinity alana nga proud lang ako and rub shoulder with you guys dawi ko was that aluto chubos masimagi tagagaya pa pang singe malal pong itang mga Shirley leva kapsreng maluto chiga so guys nga pang singe papeng askeng kalens up ni pa masih sikyak nain betul kenyawi kan mateng yawi leksyon ni namta silba loang lagi mangarala flok na nagi urek malu wasang vale man up my Calman church kachamram gi witness fellowship connection relationship na sinsi patama si di ba kung chamram ka nagi pangan nagi akeshay mo akfashiyak finan awaingan be ako lang singkat lang ha soon masih mga askeng mayen usye na sikna na kiyawi da pray na sil sham na sil ako yale nga pa simit mam da lang si duti ke liberty ka singalit kosh for singal si mola aske siya matter of fact libangan alusaf na sila finan Kent nara ke nga sumunuwa nga dala etak shaki nga in kunayak elements ma lack yung manuka pangan madasang palya ka siya nga tanong kaya nga po siya matahal mo kay fan na Jesus Christ na make a long story short malang siya peluti kay Michelle ang lame na bauta ka na sikan som face date okay lang siya kay Michelle kung pagkaingin na kaya mo ang kaya tako mo siya sikyak na sik tako mo pa siya nga misya. Kaso nag-system tayo kaya katliktik ko. Siya wala kakawak lang. Let alone, fakya ako lalak. Katalo eschatology. Mohol mabat-bat sila. It's not a joke. Festet, kit nila kaya sinange, shut down. Nadalikil yayak, fact na sikma, panamadal ka nila pa dahil focus siya git nila ko. Pel tolo. Otherwise, if aliyak la, may dialysis ka mela. So, the kundel focus siya git nila ka pel tolo, istapayap si tolo, molyak git nila. Miracle.
the meeting also mga kamalipan, share like at pray. They'll direct me nagi sermon sila David Jeremiah. David Jeremiah al-Vakla, fototo le lokilal fungiloko. Leila in the kupoya kalangan madal. Ngawit fototo le lokilal fungiloko. God will pick me up. For oxidalik, nato sila kimerat sinadal, tigin Marys, tigin Bell, ma. Let God. Talik nga rek magin bagiyak kusipin ng Texas, Coach, tigin Bell, Coach, Tamad Frank, tigin siya naman. Madugumbe, let God. En nga kong fototo la weke. Esang nasingkat. Lagi pang singkat na kagiwik ngayon. Kasi leprem. Kaya na pa lal kung isilal. Makuno ko na. Lakin para na kisetting. Paita kang sokasing di senrio. Lalal fungi. Pasen ka. Kelvin bangon ko. Kung fast lagi. Pangas kang singing. Nalalal fungi kikaila silak nga follow ko. Ay na tamal lipan. Tamal Shirley. On fire tagi kastan katla. Masi mga kumas kem singing nga. Te may liyasi. Te manyan na sumalo. It's a fellowship. It's a witness. It's a glorify God. Kaksyakin God. Lakat mo for another day. When tomorrow is that promise. God bless you all. Lumala. All right. Kal, taking the kumalap ke kung dakate akon gila mama so sumanya ningi na nitarian ngasam kan la sogas singalon kos postolu iya na kisingaulan na tawli man el dako silbe akon gila isang application nam dakate we should gap singan le in the end it's gonna fall on us. Kasi pa kakumakula. Kakumakula. Kung hindi na power kumas misengi uta ka na si kumilangan. Today is a gift. It's a present. Past has passed you by. Future is a mystery. Tasakto misengi pa nga masing ako maskel. Kaya ako mole misengi double fragile da fat mo or self inventory low man. Bisin section si Feda, kung finisa misengi, mea isikat na siya. Na, kaya udaka bel sila kum kaya, malas siya nagtiyan loeng na kaya. Na, may lunit siya nga si kum, inakam niya, pangising ito ko. Na sinipre, as an example, na si kum misengi, may pamelaray nakos, na may nga kuminamaro, madilag tinakos. Na kita pulakin insiw, isa masyam-syam tigyan. Na klo malap taman liban o Mr. Liban taking interest ko ke insights makadilusot na siwas through the power of the Holy Spirit in makain da pa ko man na sis viewers ko elos sa mamtalong ni ana ko was liele ash mitta ko kasla KRV pasi ke tatawliban kum tram. In fact, amen. Tegrisena elash papabigat ke tuste nga nil in fact, amen kalme pa out. Kansis na ke na tatalin kan sidal insese na ke we kumyan be Phyllis Lard til fest klawan lap. Now let me circle win likeksa finan Central Texas Church. Il ka fact mo tuwa na siya lay mo na siya skewak lagi gas mole na Kim Charlie il nagil sabi sa lumbia nga tamal liban il fact launching card ke lor magin kaisi or magin tekot mo kay fan na dego fin tamal liban sa mga tasok kader magin kaisi na phone na kasi mo in dafila message ko nga in fall na sin laban live nila maitse na kung tama liban lumalap Masimi Victoria Masimi finan kuam nadal basta leaf but na sham ilmatak kayo mga freshing Victoria kayo kung lumalap ke Oslo man dakawikat yang na Calvin mo akkay kum tamay lipan ke
ma siya luwas na aspekyan na tingin siya na mo take interest ko kung magayvan na. Medyo kalipat. Kalipat ito. Kati na hash ke masikin tamil chelle. Kati na Site. Kati na aske vaccine. Tingin di kung magayvan na. Good seeing you. Forget the other two. Kulo tiginis. Kulo. Mata included. Mga ba nato, red back. Ang babado mo high class. Bakit Nakakatawa yung na asma elmo amen kaksakin kat na Beverly amen be na isotcho magul fakit tulungan ko malap oes ka isa kong gulo kat na fan na may tulungan tingin sila yung matigin just ko magkifan na kumisa kumakat na fan na Kailangan inclusive una. Gila malap tingin sila kasi Kailangan wala na the sensitive while kani kong ganyan. El mo bang el coupon ke Kupon gina. breakfast in tatangon sa ulo ito ngayon. On a serious note, tingin sila kung lumalap. Lumalap tiginis. Keep pressing on. Kaksakin ka mo Lars na kaya kung suka ba, kung wina. Unang malap. Amo kanan record niya kung suka. Pero may taka paingay si mga taman liban na nga usi kung suka siya kin ma wina. Ima. Kaya amo pa ngit na malab gigat ispay da gasan gat ko was kada ba lay focus ka. Bay force na pa pasal. Kulang malap tigin Trescal. Good to see you. Tanganak siya fie. Ngayon na nga ni spell singin kaksakin mat nagawa. Ka casual lap nagawa makadi spege Central Texas Church Itawi we pe Seattle area ngalong mo casual pe ka ni Sacramento pena in casual na kalba welchin nal binake ma akadash kyang alle yok casual community across state should be especially Honolulu in we akfletche ko ako akflet si magadera ni sila tamal kamalil welchin lipan ke sitem bola nung lako so pelching in we cashin ko nga alle su kaksakin kat ke cashin na la kat pala fashion na ke pelching kulo kaksakin kat place you and your family amul chele pangakas foto kulo. All right, guys, Luis Liban glomalap na ngay we ba na vaccine in fact kulo na siwas kayo. Kulo ke Oslo was in the wiga to do may fincha klasha pa makatak fa siya in mo ko in cash ko min mo ko in topok la kisin siyak ko luwo mushroom na yok na gagaslan ka. Na in ako ni vaccine Luis Liban ke so kamal. Pare kaya fan mo to kak fa shiklan sa plog ko. Ilaske use met mga wi daw dafa gaslan ka na siya or tangla alle asing nga ang aproigun na singkatilan kun ikes lakten masing manugpesi kasi ko flakalan ke ta shock to malan ka to ile use mawuse kidan kun liye ke na ro solal maso kumal wi kumyang tamalipan akay ko was proilashin wi ko was viewers slash nga isam got pain proilos at makadakta siya nga in main sewo sa keyword yok nga yamatan ka na ngayon awal got in fact kulo naman lang kulo ka aslosan okay wa ating interest ko if may assume kita rin bela na assume kami actually sa aming kalya lumte kalya pa na kipro tingin ti Nawala pa Shirley ayabe na Mr. Lipan we fewer slash na kaywa kusma sa pasyak pe pasewos kadin kay penetala kat interact kan sam ako uslong makadakkalim yung anak yakkalim yung laga papenalos ng sam kun ilo sam ke tamlen si wiyash mabang lang na papena yung dash peng kat cheta la
mula siya fuka. Pwede nga kipang singa ka na sila prem nga ikala mo lang siya ulala nakat we base blessing scale. Kadeta fuka panglan kat na siya. Airline ki kaslala. Eta ka na siya ke kalan pray ke kalan nga madalin confirm niya mga na siya. Ta ensi mga aske ki magkaksa figure pa. Kipel si maninal nga sang fakis pa sak na mo banked up kaya nga. Fuck nga maurik inusye uno yung cash na si kimaslak. Kipel si makalak yung karabo nga nagal-cheese siya. Shem na handa ko ang kimano talak med equal weapon at ako. Panganlapan kayo ay lose pa siya ko. Inak me kanya yakil makasipak ko. Mohol si mga dash kaya nga Kipel si mga hospital malilapan siya ukle na iya. Mohol siya nga pel si mapret siya siyafla at siyafla. Nara, ngapangan ko usma, siyak nam talagang kalkala. Pakandan siya siyakla. Masano nga perfect lang ang atak ko. Efaten na sikya. Jesus Christ may fun. In fact, mas na kat fututol. Inalan na kapasya na sinulay. Apa nang mayin, belsing kat sisin malap, makaksikin kat lang akan mo, wiko uskilan singe. La, ngamanas ka pagka, tipahil yaw. Polil fak lang ako, ngamanas ngakaki Jesus Christ. Kataga ni Brian Aksafi, taga ni Lasha. At pasta yitong, kat mo si Fan na katale prem, katlalay si katla check-up. Kat sis na nagilang si, sa pa mawen kulo si Fan na nato, hindi siya kisupesh. Kat we fakaklim the lek la pa Jesus Christ in win na tum, takamisi, katangla kelya, katangla magluk na kayo, maulyak tugun len dol, inak kalin ni kolom. Kulo malapos yung God Papa, kaya kate fashion lela la kalan ngan madalom, ilan ni Rosh, in Kolkat, ekatin losyen vulwas kinutugin maunlom, isu de fashion in fashionable. Inti may ganin fagi ke gospel singi, ay lalal fungila, pae Kolkatle, na kemol mapatpat. Kaya name, sa katle. Amen. Lamalap,